رب العالمين عز وجل قرآن بيروزا بحث كرد بيشتن يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. رب العالمين عز وجل سكت قلت يجل يوتها بوارييناي يعني بيام رب العالمين بومايا هن تبكن قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هن نفس يدخل بارزنش آجل جهنمي وأهليكم نارا، وهر وصاهين أهلي خو كسكاري خوجي بارزن آجل جهنمي. رجال بيدي مدبيت انتساكي بيجم كو بيروما بيت أفا هنيه كو جلك جارا ام بینین هنده کسی تی راست نفس خود پاردنج آگیر جهنمی بله با بشه دوی یجبیر کری و احمالیات ادا کری و اهلیکم نارا. بیتن کچه و ده نفس خود پاراست واسطو بر مال خوشی راستیای بی، بر کسو کارت خوی راستیای بی، بر خیزان خو مال و عیال خوی راستیای بی و ناجی پاردنج آگیر جهنمی. رجال بیره مدویتن بیرا ایکو دو بین نوه کو اگر کسی کشم احمال ده وهنه دا کر بیتن اف بین نبیرا خو اوهنی باشترین دعوه. اگر مبیتن دعوه ما سرکفتی بیتن، مبیتن برکت دعوه ما دو بیتن، مبیتن کسی سرکفتی بین و نزی خو نزی که رب العالمین بگین ریکاش همیا سرکفتی اوهنیه خوب نفس و خوب مجیل کین. اشتی کو ما خوب نفس و خوب مجیل کر گل هندی خوب مال و عیال خوب اجی مجیل کین. نبیجین چواتنی دعوت گل مال خوب کین، نبیجین چواتنی گل خزانه خوب کین، نبیجین تنی چوات گل کره خوی بچی کین. نه رب العالمین اواج ما دخواست کردی يعني تو دعوت جل نفسه خوب که و جل مال خوب که بلا دنیا فرجیبن نکو ام مال خو و نفسه خوش بیر کین على اساس ام دعوت جل هنده کسی دید کین. اما هنیج یاد درسته اما یا رب العالمین اجمه دخواست کری و یا سرکی و یا برکت اوه که ام دعوت جل خو نفسه خوب کین. اما مع الاسف الشدید جلک جلوتو لبینی کسی که رب العالمین نعمتات جل کری و اف منهج پاقشی کری رزقی و هدایت و یادوی بله پاد مال دا تو لبینی کسی که دیکل یا مال ناکده کیفا خوب خیش کو برات خونه اینیتن که کلیا دی کو بابت خونه کردن یه چویت غرفه کیوه و یه خوفه در کردی اوهنی و خلده. بالعکس رب العالمین ابن عمدت گل تکر تو به حوال بو خیش کو به حوال بو برای خو گل دی کو بابت خو صحبت اب که و کیف خوب وانا بینه دو گفت که زانیتن کار من رب العالمین نعمتات گل کری بتمامی بدل بوی وجد ویتن ام اوی خاله هنی گل گرینگی ببدین یعنی مجیلت خو و مال خوبین دو کوش بردستی ما در نکوین و دجال هنديجي جالك جرتو لبين هندك كاس جال هندي دعويش كان بس قبل يعني هن اهماليات داكري بجا سر مهميو بيديا ام جنجيب ابو هني بدين والله هرقوفك ام كاسك سركفتي بوينت مالا خدو دبيني بركتك عجيب ديك كيف الدعوه ده وتدبيني رب العالمين يبويا سبب بهندكو يبويا سبب بهندكو تو افي نعمته هني جال كاس برامبرجي بكي ودجال كاس ديجي كي اما اگر تا اهماليت ابو هني داكر تدبيني بركت نكفت الدعوة ده بجا مدفيت نمونه كي بحث كيم كو جال هنديكو مروف جال مالو خوشي دعوة بكات مروف كسي ديش إهمال نكتن كو أفا هني كسي كي نوي صابود فيجي خدا و بلا فكر بو قوتي كسي كي قوت أمن أفا موساكي ويني قوتي فلان كس نوي جحيلة كي دومن قوتي أف جحيلة هني كسي كا جديري هوا و فيديواني قوتي شولت خلط كتن يعني تيكاليو كتكات كتن و بخراب يهني بردوام كتن اونو كاجي يسد افهني بردوامه قوتي ما مستوي قوتي والله اجي كم ديد قال اخفم بجا هر چند اف كسي تصوب جاكي بزحمتن بين بدل كلن اما از دي تشمو دي افي ركاه نجي بورين بلك رب العالمين هدايته يبداتن بيش افتوم قلبي كساني اخفتم وقلت براي من حتى كان جيتو دي سيرفيو بردوام بي تقوى رب العالمين يبكى افريقا تاجرتي يا خالته حتى كان جيتو دي سيرفي بردوام بي بيش من وصاد قال اخفتو من صحت اخو جهان قلت ويجي قلت سيدا تفخذ بلا بس بيتن والله اجي ظالم ازي خالتم بس بو از ابي خالتي هنيت يا قلت باشا بس بو يلسر مجي بيدياز بو تبيجن جرى كودي ابي خالتي هنيت دبر هناك يا وبصبر بوراخي رب العالمين قلت باشا سيد از ممنون تما بعثتو سيدا يو خو جهان و چوم بس هنگي چند دقيقه اف کسی هني طبعا حضر خويا تاخذنا سيدا يدوكري و اف كسي هني توبت كده ورزفريت ابا بوراخ رب العالمين وجدلو يقين توبت كده بجول فيري تستيج بلوم تشوفا وقتيكو تشي سيرود بيش راسي بس رقمي مديال خبه رقمي مديال خبه چنكي ام دهو جاي كتبي وقتيكو تشي تزرو خو تاخذني سيدا يدود كدن و توبت كدن تليفونو سيدا يدن بيش سيدا مدفتن تبينم مدفتن جارك ويديال درين مفخاري سيداش بيش بلوم فلان روجي
موعد ما إن شاء الله تعالى ديالك رينا خالي بيشتن قدر خود تعالى ويروجي شو لا يبو سيدو تشيل بيت نوش تسال موعد شو لا يبو تشيل بيت نوش تسال موعد موعدك يدي ضانا موعدك يدي ضانا ويروجي دا على صدق تشيتن دوي جحله هني بيني تجاره كويدا ديال بو خفيته وساعه دي كوي تشكريا وتناكريا بيشتن سيدو تليفونه وي جحيليت كاتن دوب تشتدا ودول وي جهوانا اودي دوي كود بينا بيشتن بوبي ويكوري تليفوني راضيه ود بيشتي كلام كا بيشتي والله يا فلان سيدنا ما بيشتي من بارا منو كرة موعدي هاي كوي كتب بيني بيشتي سيدو كلام كا فلان جهي مولا ميال فيري ام حس كيتو بيا فيري وتيجي تمسح كمي قال بولغا خال كمي طرينشتينا وهميد مشوشن ووضع يناخوشا قلتي وقتي شوي قلتي بري كورين ما خوري قلتي ويصالن قلتي تفخدي سيدو بس بنفش بالتفا موجي كيمش نيكو طرينا خوري قلتي بنفش بسيدو وموجي كيرو سيدو جرينش تخوري قلتي بخيرة تسيبويا قلتي والله سيدو قلتي اگر کاری من امر خودی کردی بس هگر سروی مربو اوه بری کتاب نیاسیتن والله من چی یقین نینا یا من یقین های دو اهل جهنم بیدن بیشتن شولا خرابوید کرد چه حال بومنو دیگه خونه هلا بون وضعی مال گله نخوش بو بود بس اوان ده روزید کتو نیاسی هات گرفته بیش والله من واسه حضرت کرد کارمی بوی ملائکت کارمی بوی ملائکت گویی واسه شورید باش کردن گوییش مالی ندار کفتی لا دست دوی که خمو چی کرد با گویی گل من گله کی باش بو و گویی چه شولا باشه کارمی دو ده روز اوهانه وکری گویی آها افرو که موعد بود بینید گویی جهرامری و امر خدایی کردی بجا ویری فایده دوی قصه هنه دا چی مروف چجورا یم ندانیدن دعوت گل کسی که بیادن آخفنا خیلی جایی که بیجیتن دستی کسی بگیریتن اما ابدا مروف مالا خوش ایمان نکردن مروف مالا خو ایمان نکرد و پنده کسی دیو مجیل بیتن ما همی گفت باشه های او باشترین اوه تو بنفس خواه مجیل بی بشتینگی مالا عیالیت خواه بشتینگی کسی دیجی و داکو همیا پیک و بیدن الله برکت رب العالمینی برای فیداده و بی داش رب العالمین کن رب العالمین هدایت و همیا بدتن بویا باشترو ما برای باشی و قنجی و بد بارک الله فیکم